Muntu twabazaniye nk'umushitsi tugiye kuganira ni director CEO wa camera point if sibyo camera point really koko ufite agakoko ka Sirimu muri wowe? Yeah, I have a HIV victim. Yeah. For that reason, I can show you that. What can you show me to prove? Okay. Okay, I will show you. This is what they call the medicine for HIV. This is the medicine we take. So every day you have to take one. You have to take one. Twicaye ku mwanya mwiza ukeye bawita Icumbi Lodges, Icumbi Hotels, usangwa mu district ya Kisoro inyuma ya Voice of Muhabura radio station. Umwanya ukeye urimo swimming pool. So hano hariho steam bath, hariho sauna, hariho sports center, gym abashaka gukora kunyama just like then accommodation nziza. Hakaba hariho na conference halls, then stocked bar irahari nziza cyane. Abwo ntabwo tubasha kwirengagiza customer care, aho urumva bakwakiriye neza urabibona. Muraho si? Yego. Umeze ute? Meze neza. Imbaraga ko ndi kureba imbaraga udashanutse biraho. I'm fine. Meze neza nta kibazo. Twe duhora dufite imbaraga bitewe na ka mountain gym. Wewe ndabona uri kutuzi. None reba mu kamera za GMTV usuhuze ko bari kutureba ubibwire. Wakoze kunyakira ku TV GMTV. Amazina nitwa Dinah camera point, hari ya ruguru ya Stanbic. Njeyo director wa camera point. Akazi ko gufotora, things to handle cameras and what not. Ibyo abakobwa benshi bakunze kubyivanga mu we byaje bite like wowe ubishobora ute? Njewe urebeye nkunda kazi, buri kazi kose nje nagashobora. So hari igihe ubagura ukumva ukunze ikintu. So nabaye ndaho numva nkunze ikintu cyo bitaga photography. Gufata kamera, gutera ibishushanyo, kaja mu mbaga, express photos, still photos, gufata videos mu mbaga, mu birthdays, any function. Yeah. Uburi tayari? Bandi tayari. Amakuru yawe ni meza. Na iwanyu hakaba hari hehe? Iwacu ni Muramba Musoko Gasarara village. Iwacu. Utuye mu gice cyakoze izina mu birayi Bimondi? Iwacu havaga Bimondi. Okay. Yeah. Hanyuma ababyeyi bawe bakaba ari bo bande? Njewe nta babyeyi bo mfite. Ababyeyi banje bapfuye ndi muto. Papa wanje yapfuye nkiri mu nda. Mama apfa ndi myaka 3. I'm the last born. So none ubaye hute? Wigiye hehe? Se wize bingana bite? Njewe ni primary nigiye mu Kabindi primary from P1 up to P7. Then joining Sesame Girls senior 1 up to senior 4. Yeah. Where you go? I only completed senior 4. Senior 4. Now, ari ibiri hanze muri iki gihe usanga
kubona hariho graduations ukabona abantu batandukanye ba graduatinze mu bumenyi butandukanye. Now looking for jobs kikaba ikindi kibazo. Kandi bafite ubwo bumenyi kwihangira akazi bikaba ikibazo. Naho ndi kwibaza umusiniya phone nta nubwo bari kwigisha kuri za kamera ntaki skill wowe byashobotse bite ko usanga noneho ushobora kwihangira akazi kandi none ukamenya no kurabi marketing? Nyuma yaho kuva ndangije kwiga senior 4 namaze umwaka gumwe nicaye, then the second year niga ibya saloni. After ibya saloni birangije buryo ubwo nzino gusiba imisatsi. Then ndangije ibyo niho uzi igihe hari igihe urimo adolescent stage. Hari igihe kigero kumva ushaka gushaka amago. Then nshaka amago mu 2015. Buriya I thought you are single, you looking so good. Bari kutureba ku GMTV muri kureba hano icyuki niko babita abana beza. 2015 joining amago mbo mufumbo. Asubura umufumbo. I'm still continuing. Okay. 2015 up to 2019 ndomu mama wo mu rugo, mfite umwana umwe naye mfite n'umugabo umwe. Then 2019 December I lost my husband, ariko husband wanje yakoraga mu bya photography. So kuja mu category ya photography byavuye ku mugabo wanje. So 2019 December niho umugabo wanje yapfuye. Then January 2020 yari afite studio yo witaga Camera Point. Umwami yitwa Samu. Camera Point. Ndabyibuka. Then aho ngaho 2020 January tandikira aho ngaho umugabo amaje gukora ikigupfa. Niho ninjiye mu kintu cyo bitaga photography. Barubirimo ariko nari mbirimo ariko so after apfuye biba ngombwa yuko nanje naba part of photography. Nagombaga guteza imbere no gukomeza imishingo y'umutware wanjye yarasigaje. Umurage ikive yaracumbi tukagicumbuka. So ubu ngubu ni njyewe director Camera Point. Kari ibibazo ukuyangana bibaho fakara kiri muto. Ariko bivaga imyaka ingahe? I'm 29 now. Imyaka 29? Yawe bigomba kuba bigukomereye umwana ukiri mutoya mwiza. Rero aho ukaba yaratangira kumva new life n'umugabo wawe mukubakana ariho bigezaho biryoshe, mufite akana kamwe kugakuza. Ubwo buzima ndi gutekereza ngo ntabwo bukoroheye. Ntabwo bworosha, ariko biba kwihangana. Ufite kwihanganira buri kimwe cyose cyaza, kuko testimony iva mu test. So ufite kumanza wanyura mu bibazo kugira nyuma yaho uzaza uri kwerekana ati nanyuze mwibe niyo mpamvu nageze hano. Uvuze ko wapfakaye at 25 years. Ubwo uyu munsi imyaka umaze gucuma isaze enye, sibyo? Uri umupfakazi rero, umwana ukiri mutoya, very beautiful looking woman. Muri wowe wumva uzashaka undi mugabo? Of course, kubera imyaka zanjye ziracyari mitoya, nawe uri kukireba nabaye kutureba we kubirira ngo ndacyari mutoya, fresh and clean. Ubu ntanakubwiye ngo narabyaye ntiwabyemera. So mfite kuzashaka umugabo, ariko with time. Ukikora utya, is it kuko beauty yawe ukuntu wakoze ku musatsi, n'ukuntu ukaraba ukambara ukaberwa ndabibona, ni kubera bwa buhanga ufite mu gukora ku musatsi se? Ubuhanga bwo mfite igituma nsa gutya ni ukubera gukora hard working. So uri gukora nta mpamvu yatuma utasa neza, atari ukurinda ngo
atari kurindiza abandi karatari kwicara ngo kana karaguha you have to work hard. Abakobwa benshi bambe mbabarire ku tugiraga ibibazo byinshi. Abakobwa benshi beza bakunze kugira nayita ingeso si cyangwa ni ingeso kuko ntiwaba umuco n'umwiza aho hari abo bita ngo ni ba gold diggers abo bantu bakobwa nyine bakunda utuntu twiza tunoze wowe uhitamo gukora ugashikama utari ugutega kandi nawe uri mwiza ukaba birabishobora gukora ubikora ute wowe? Njyewe according uvuze ko ibyo bya gold digger biki njyewe ntabwo mbikunda kuko urebe ugiye ibyo ukoze wewe nkawe isento nubwo wabona gake urakaryana amahoro ariko bano usangaga babashize ku hard time meze tubwo hard time no kuvuga ngo ugasanga mbe katugire mbe uri mu relationship with a guy then agutereye isimu ntabwo yifashe usange ibyo yenda kugwa birapfuye ariko ngiye niba niriwe ku kazi ndi gukora nizanjye nazivuruhiye. Okay, yeah. Now urabaze ngo urimo guteganya gushaka muri uko guteganya gushaka ni byiza, of course I see you still young. I'm still young. Yeah. Urwo rugendo rw'umaze wari nta mugabo ufite nta muntu mwaba muri kumwe cyangwa umuntu wagerageje kugaragaza icyifuzo? Mwizo minsi umugabo wanje amaje gupfa njewe nkanje nashazemo kuzaja mu relationship cyangwa se gushaka umugabo after 5 years. Habuze umwaka umwe gusa? Hasigaye umwaka umwe gusa kabona kugenda mu maso. Now mbabarire gusubiza inyuma nagiraga ngo nkubaze mugabo wawe yapfuye akiri muto nawe ndiko ndi gutekereza 33 years. Yeah. Yapfuye akiri mutoya. Hari twewe nk'abanyamakuru turayumva hirya no hino ariko ayibihuha ntabwo tuyafata k'amakuru nyayo uvanyeho ko twewe kugira ngo tubihamye tubanza mwegera kuri nyirana. Yego. Hari abavugaga ngo umugabo wawe yakunda yaba yarahitanywe n'agakoko ka Sirimu. Nkawe nyine wari umwegereye cyane, how true could be that? Ntabwo abantu ibyo bavuga ni ukuri nibyo byamujyanye ariko kumujyana ni ukubera yuko atabonye encouragement, counseling, ibyo nibyo byatumye agenda. So yaba yari afite abantu bo kuguma bamubwira ati narindi hariko nanje narindiho kumugumyagumya ariko uzi abagabo namwe muri izi hari igihe ndakubyira ukagira akanya nakubyira ejo kumva iby'abandi wakumva bino kumva iby'abandi. So yagira encouragement na counseling abantu bo kuhumuriza no kuba free. N'ikindi ufite kuba free niba ndi now I'm HIV positive. Seriously? I'm HIV positive. I accepted that. So niba wemeye ngo uri ngufite akawuka virus agasimba ufite kwemera ukiyakira neza ubuzima bugakomeza ariko ugumye kwishahisha urihisha katugire niba abantu bavuze ngo kanaka ngafite agasimba gatera Sirimu ugatangira kwiyanga biki niyo mpamvu uri kundeba gutya mu byo twe twagambiriye ntabwo harimo ko uri buze kumena amabanga. Ago ntaramabanga. None se uremera ko ibi tubitangaza? Nta kibazo njyewe am free to tell cause kuba nkiri hano no kubera niyemeye nkiyakira.
So abantu mukorana hariya ku camera point barabizi. Bose barabizi ndetse ntarabo gusa n'abandi bose barabizi. So kuba meze gutya no kubera yuko nemeye kiyakira nkaguma ndabisharinga n'abandi abagafite bakaguma baraba encouraged because of me, then ukasa niyo mpamvu nsa gutya. At first I think nibo nzi ndumugore wo mu rugo n'aka kanya there is a difference. Nawase cyane kuko burya wita ku bintu byo ufitemo interest kandi yago ntabwo interest nayo nyifite yo kugira ngo zembe nkuri kwinjira mu buzima bw'abandi kugira ngo niyo mpamvu utabibonye. Ariko none waje kumenya ute ko noneho wowe nawe urwaye wanduye agakoko gatera? 2017 imesi 28 kwa kabiri naje ndarwara njya mu rwariro bampima indwara zose nta burwayi mfite, then bagiye kugera aho gupima HIV basanga mbufite aribwo buri kunteganya. Niho nabimenye kugira amenye ngo icyo gihe umugabo wawe yari ahari? Yari ahari 2017 yari ahari. We ntabyo yari yarakubwiye? Yabimbwiye nyuma hashize 2 years tubana. Warabimenye akomeza kubigira ibanga bikubwira nyuma? Yabimbwiye before ngara ararwaye before, then yabimbwiye 2016 like December. Then in February 2017 nawe uja kwisuzumisha? Nja kwisuzumisha nsanga ariko byabaye. So ngezaho kwihangana komeza n'ubuzima nibyo bya bindi wakomozaga uvuga uti we ntabwo yashimye kubibwira abantu. Noneho kuko wenda niho ndi gutekereza ngo nabo kumugira inama kumukomeza byari guturuka biraturuka aho ngaho, like ukaba free ukabyira abantu like this, I'm feeling like this, abantu akaba bakugira inama aho hagati. Then bakakujyana inama yo kugumira akora iki yo kunywa umuti. Okay, now wumva umeze ute? Ndavuga mu magara. Nta kibazo mfite ugereranyije n'ubuzima igihe cyo wari utarwaye tanduye n'uyu munsi iyo ugerageje kwiyumvira mu magara wumva umeze ute? Ntari narwara, ntari nagira agasimba kubera ntandwaye. Kurwara ni umuntu uri ku gitanda. So there is a difference. I get your point now. So ntari nagira agakoko. Ubu ntabwo urwaye ariko I have just a virus in my body but I'm not sick. You understand the difference? Yes. Yeah. So ntari nagira agakoko gatera Sirimu. Nabagaho mu buzima buraho nta kibazo mfite, nta stress. Actually ikizanaga ibibazo byinshi ufite agakoko gatera Sirimu. It is just stigma from people outside, stresses, depression. Ntabwo ndi igipimisho cy'abapimisha kugira ngo umuntu amenye ko Sirimu agakoko sorry ntabwo urwaye. You're not sick, just agakoko ka Sirimu kakurimo, but you're not sick kugeza ku burwayi kiba. Siba ntari hano, siba ndi mu bitaro. Now yari n'abandi bari kutureba ku GMTV sinzi nabo bagomba kuba bari gushidikanya from the look of things really koko ufite agakoko ka Sirimu muri wowe? Yeah, I have. I'm a HIV victim. Yeah. For that reason, I can show you that. What can you show me to prove? Okay, I will show you. This is what they call the medicine for HIV. This is the medicine we take. So every day you have to take one. You have to take one.
You have to take one every day. Like me, I take every day during night at 9. Yeah, I have to take this every day for my health. Understand? Yeah. That is the evidence. So you can't be with this when you are fine. When you are not HIV positive, you can't be with this. That's right. Aha, abasore murarebe. Okay, twebwe ihangane. Another reason, there is this one. Like nkubu ngiye nkabushira nko mukandi like nkubu papuro bundi buno busanzwe wagira ngo ni there's panado which looks like this. So abasore muri aho hanze rero kambabyire mube maso. Hari igihe uzasanga umukobwa ati akakwera kati njewe ni panado ndi kumira kumba ariko mube maso. You have to check yourself before you sleep with anyone. Kandi rero ibyo bintu birakunzwe. Ibyo bintu abasore bari kuri GMTV reka tubabwire ibyo bintu nubwo mubona bikunzwe birakunzwe. Kandi ikindi cyo nabagira inama abasore ahenshi bino byo gukoresha buno bwa strips mu rugo ntabwo ari byiza. Strips ubuntu bwo kwipimisha just like here ntabwo ari byiza urebeye cyane. Nanje ubwanje hari igihe akanya wampima kari ka fine. Yeah. Buriya se ako kantu bagakoresha kankwereke kitawo ibibazo by'abasore bagiraga aramara gupfumura gutya just like this ashire hariya ntarinze n'intakikitano wenda zirangira ubwo aho yatangiye bikorwa ntarinze ngo manzi yare after arangije ibyarimo mu kuja gucekinga dufashe gusobanukirwa. Nandi kuvuga ngo abasore abasore nende kubabya n'inkumi mwese abari kutureba hano ku GMTV nandi kubasaba ngo mbere y'igihe yuko uryama n'umusore cyangwa umukobwa kuryama umuhungu kuryama n'umukobwa kubera iki mutamanza mwaje kwikebeza mukareba uko muhagaze. Now really Dinah, yes, ako kantu it's a very good piece of advice. Ni inama nziza utanze. Ariko ku basore benshi kuko babacanga humuriro ntabwo yabona kandi kuba ari ukwiba ntabwo ivumbu cyongera su muhanga burya bo baba bashaka guhwanyiranya diri citamucika. Ndababesha siko bimeze uri kureba ngo kweri koko ibi bintu bincike. So kubyo kubanza k'icyambere arabazi ko wenda abenshi hari n'abagabo bubatse biramucika rero naje ibintu byo kuja mu vuriro niki cyambere birasaba sente. Icya kabiri biraba biri nko kumugaragaza ndishaka ngo ni ibanga. If not, use condom. Condom? For safety. But it is not 100%. But kugira ngo urware, prevention is better than cure. Kwirinda biruta kuvura. So uramanza kugira ngo uje mu iyo process yo kurwara wakiri niba udafite time yo kuja mu hospital cyangwa se udafite center yo kuja kwipimisha, use condom. I think abakunda ku GMTV mukoreshe condom cause nangwa birinde cyangwa se mwirinde ko bireka ntabyashoboka gitaho ntabyashoboka kose. Kandi hari kandi nandi gusaba n'ikindi abantu benshi hanze hano baba banshaka ariko waje kubyira umuntu ati am like this ariko nyine nende kwibaza Dinah kuri umukobwa ukeye mwiza nabo bari kubyirorera amusore wese arakureba yumve koko niba ari muzima mu magara ye arumva umugani wawe ndi ngo ndi gupfa mu magara ngo uri kunyica mu magara. Abashoboye barakugeraho. In fact kuva icyo gihe
nawe haraho imbaraga zawe ziragucika ntabwo wari wabikora ntabwo byabura of course nenshi kubyira nendi kuvuga nti abasore bari hari hanze abari kureba agiye mu TV hari igihe umuntu araza akako approachinga avuga ati ndagushaka then ugasanga ni kumubwira kandi nawe wifitiye inyota dego dusingura nshaka ariko what is your status nkakubaza uhagaze ute n'ubuzima bwawe about HIV ugasanga bavuga ibyo bintu nibisanzwe byabaye nk'umushwiza bakibagirwa ngo twewe abafite agakoko dufite ibyo tunyuragamo kandi bivunye ariko bo bazi ngo ni ibintu byoroshye kutubona tumeze neza dusa neza bagiraga ni ibintu byoroshye byo kunyuramo so yaza ko approachinga namubwira gutyo akavuga ati ndi kumwanga ngo ubwo ntanshaka gukora iki kuryama nawe kubera ndi kumubwira am HIV positive so because the looks I'm looking so I must say abo benshi baza bakugana nyine nk'umukobwa mwiza iyo baremeyeho bakanga baka ijambo akaryubarara hati ni ngombwa ufite kumva none urabahaga koko ahenshi tumanzaga nkakubwira so kugira umanzi wabyemera neza kugira amanzi yabyemera neza ndamubwira ati tugende mu rwariro sibyo tukagenda mu rwariro twagera of course bamaje kumwereka ati kanaka ni gutya urumva uruho kuvanamo akarenge uravana akarenge waba aremeyeho of course we use condom ntabwo nabeshaho ntambikoraga we use condom then ubuzima bukagenda ariko nandi kubasaba ngo mugume murumviriza ibikorwa n'umuntu akubwiye ngo mu HIV positive. Do you already have someone you are dating? Hari umuntu muri kumwe? Right now I'm single. Just single. So nawe iyo wemeye biba byakuyobeye? Just kwetasa hari ugiye cyo ugeraga igihe kigagukomera like ugasanga umaze 65 months. So hakagiruzamo ubuzima bwawe already nawe wari ibintu byushaka gucengingaho. Shaka guhinduraho ku buzima. So kikaba ngombwa yuko mwakoresha condom. Nese ayanze. Of course yanze ndamureka. I can't ntabwo nashira umuntu mu danger. That is a mistake. Menya uko kankwereke kitaho. Ubu ngubu umuntu aje niba nanze kuryamo nawe kugira ndamwanduza. Twagenda mu rwego kamubwira that girl is HIV positive. So akabimenya umuntu uzubwenge ukarengaho ukanga ukagaruka nkanga nabwo ukaremera ukanga itiminizi nawe ufite ibintu byushaka atari ibyo. Yes, nibo umuntu akubyamu HIV positive we have gone in the hospital baducekinze bakubya ndi positive again you are coming back to me why? Then n'ikindi gitumaga njewe nkunda kubyira abantu the way I am, the way that I'm HIV positive, it's because like now I can die right now, but I have left my son. So niba naraguta na warunshaka ngakubwira ati gitaho urabizi ndi HIV positive, so kugira ngo twirinde ibane n'umugore wawe. Abenshi abagabo benshi nabafite abagore nibo bagabo benshi badushaka uri kumva. Then nkamubwira ati ibane n'umugore wawe amahoro, ubane nawe ubuzima bwo kugira ngo kanje uzi wanje kwanduze ugende wanduze umugore wawe. Hari umwana ugiye gusiga inyuma, hari umwana ushobora kuzifuza ubufasha bwa abantu. So ngavuga ahubwo njewe ndi positive, so icyo gukora wehoreka tube inshuti kinawe reka tube inshuti birangirira. Hari igihe akanya napfa kubera nakubyiye ubushuti bwanyu ukuntu ko nakubyiye ngo nayemeze gutya umwana wanje ntawamubona kubona ngo ureke kumuha izi ryandazi kubera nagutashije. Ariko ntahuri kuja
I'm not dying right now. I'm still here. I'm still alive. Yeah. Twese kandi by the way. I still have like 60 years. Yeah, sure. Ibyo byo nta no gushidikanya kuri. Ariko nyine nukuba uri kwereka when you abide by the rules, tuza ukakurikiza amabwiriza ya doctor. You live longer. Yeah. Now, mu rwego rwo kugira ngo bisobanukirwe ni bake bashobora kubivuga, harimo akaye gaciro buriya kubivuga ko wanduye ufite agakoko gatera Sirimu muri wowe. Njewe kugira ngo ntandike kubivuga, umugabo wanje amaje gupfa 2020, kubera abantu bazakumureba bakareba imbere yarimo, abandi bagatangira kubyumva mu bantu ngo ngwiki yararwaye cyangwa yarakira. Yararwaye, ubaje kutura mu rwariro murwajije imbere yararimo, uzi signs za bafite agakoko banze kunywa umuti, bafite ingeri yawe yo bapfogamo. So umuntu yaza kutureba ugasanga ari kubyira amaje gupfa ati kanaka umugabo yapfuye ameze gutya nawe ararwaye nk'ibyo ngibyo. So at first ariho yapfa biranyigiriza cyane. Abavuga ni nko kukugambura mbese. Bari kumvuga ati kanaka ararwaye bigeze binkora nabi. Numva nagisoro nayihunga nkavamo. At first hari igihe nicaye ndatekereza ndyamye mu nzu waca mu gitondo nkigira mu cyaro. Ndavuga ati kuja mu cyaro ariko si kubera abantu kuvuga ngo ndarwaye. Why should I accept that I'm HIV positive and I live my own life? Kwemera koko uyifite. Ko nyifite ka living own life yanje hari cyo ko nta kintu kiramvaho ngo after rucyambere uraba wiyemeje ko ugiye gutangira imiti, urenda gukora, ushaka ubuzima. Ushaka kwijajara mu bandi. Kwijajara mu bandi niko gupfa gahato. So umva yo ntangira mbe umuntu yaza yabambira ati bambye ngo ngurarwaye nkamubwira cyo bakubwiye ni true, nukuri am HIV positive. So ugasanga giyewe no abyena uri ngezo ndabimenyera mu bantu, ariko tutaraje kurenda ndi gushima umuntu wo bitaga Farian wazi ngo ni inshuti yanje pe. Farian niwe watumye mba naka kanya aho ndaka kanya niwe wabiti. Farian uyu musore wakoraga ku X-ray. Farian Sabit Edward Farian niwe watumye mba nemera kemera ngo am HIV positive, I can live my own life. Farian se yabigufashije mate? Farian barazaga abantu bamvuga, Farian ugasanga ari kunkomeza. Farian akambereraho mbe Farian ambereye hakambye amberaho nk'inshuti. In fact yarabona bari bavuze ngo Farian yakunda rukuntu ngaba mukunda. Kozi Farian yambereho cyane kuruta nako abe mu rugo bambereraho. So Farian ugasanga niba tugiye like tugiye ahantu twaba twikiye hano ugasanga bari hariya. Farian, thank you so much. We want to really appreciate you for that tremendous contribution in someone's life. Ugasanga twaba tugiye ahantu ugasanga twikiye nkaha hariya ninjeho bari kuvuga ati yapfiriye umugabo ararwaye bicinki ari HIV positive. Farian akambye ati komera wowe nibibaga ukomera shikama taho wenda kujura cyariho imyaka ziracyariho. So Farian ntanze n'ikintu cyo namuha, abenshi bazi ngo ni umugabo wanje ariko Farian is my best friend. Niwe best friend muno mukabi ya munadara niko mu Ruganda bacu umugani. N'ubu ngubu Farian ntabwo namubwira ati urabizi Farian ntarwaye ngagume yicaye no matter what. Nubwo nta kintu yaba afite ariko araza kundeba mbwire you can still push on. So Farian ni watumye ngera ntangira kuba free mu bantu ba emati bose tukaguma turajana ahantu mu bifumbe byo bakoze ba patizi nkizo myanya ntangira kuba free. Ntangira kuba free n'abantu, ntangira kuba free, ntangira kuvayo, ntangira kugarura umubiri kubera icyo gihe bamvugaga numvaga nihebye. Ariko right now niyo bamvuga ibengano tam free
course niba navayo nkabyivugira ati am HIV positive why kubera iki wewe ugenda urabivuga ati kana karwaye kayinjiye navayo nkavuga am HIV positive so you have really fought a battle. In fact, I want to acknowledge nshaka kubihamya ko really ukuntu bisobanuye urugamba wararurwanya big challenge ni nyinshi zonanyuzemo burya ibibazo bikomeye ni biriya wanyuzemo biriya byo kurwana na stigma kandi stigma urebye niyo iri guhuhura abantu benshi there are so many people bari hanze abantu bari ariko ukumva muri bo ngo in fact if I may confess really nubwo wabuze ngo muri wowe nta gakoko Gatera Sirimu kakurimo uriya munsi wo kuja kwisuzumisha iyo wambaye wagashize hari igitima cyawe kigutera pi igitima kigutera uzi baravuga ngo after 3 months you come back to gusuzume n'ubundi ngo ngo agashobora kuba katari kakura sijaka yo na umutima uri gutera imbahamye ziri zo zose even ikindi naendaza tuje kwipimisha none hariho nasanze gishuti cyane barico kimpema none ashaka kunkora kantu yankoza kantu ni fact numbe ndamenetse avuga ngo gitaha ngo barango ngo heruka ngo kuryama n'umukobwa ryaye nari ko ndaryamye n'umukobwa yene ubwo ngakagukati ndangiye gutekereza araho buri harukuntu asanze bimeze igitima kirangiye kirashinyanga kiraseka numva agatima karagarutse life is not easy ariko by the way mwemerera shimire abantu bose bagize uruhare mu buzima bwawe you talked of Falian Robin Amanzi umukobwa wa Selsura oh my god kugira ngo really tubashimire cyane muri kurango hari ubuzima mwaremye bwari butangiye gutakara and now someone is really living a healthy life. Yeah, I'm fine. Mwarakoze cyane really and may God Almighty continue to bless you in various ways. Yeah. No turi gukomeza. Akandi kabazo nakwifuza kugira ngo udufashe mo no gusobanukirwa. Wavuze ko umaze imyaka 5 ari nta mugabo. Enye kandi wihaye igihe cy'imyaka 5. Kandi bese uri kumva bizakorohera kubona umugabo kuko nzi ngo uzanamubwira yo status. Yeah, of course. Uzamubwira ko hagaze ko uri umuntu bana n'agakoko Gatera Sirimu. Ntabwo nareka kumubwira. Umuntu kuwo nguwo ufite amahirwe uri kumva muri wowe hari amahirwe kuzabona umugabo. Of course mfite amahirwe yuko nzamubona ariko uwo nshaka right now nuwo duhujije status. Nawe ari HIV positive cause the reason is hari igihe nasanga utafite agakoko Gatera Sirimu gasanga after like 1 year batuyazi arakabonye ugasanga tubaye mu buzima nabwo bube bwo kuyomba ngibyo ariko like nkubu nsanze umuntu twese duhujije status you understand twese turaba mu buzima bwiza bwo gukomezanya we can do this we can reach this yeah so uwo nshaka ubu ngubu Imani mumpaye nshaka umuntu waduhujije status. So there is even life even when you realize you are HIV positive, you can still go ahead and marry. You said wavuze ko ufite umwana umwe. Yeah, I have one. So how is your CD4 count? My CD4 is fine. Detective. Really? Is fine. Imeze neza cyane. CD4 count ko batabizi. Hari hakana kaba kaye guseka. So iyo kaje karaka of course abwo abasirikare babaga
mu mubiri ari bake ariko iyo kaje gari guseka baga bari fine. So iyo bari gupima mbese iyo bapimye ibipimi birazaga biriho akana kakadore mbe kari guseka. So iyo kaje karakaye it means you are not taking well your medicine. You have to change, but for mine ever since I started my medicine ntabwo uja wibagira. My CD4 is fine. Nta nubwo uja wibagira. No, I can't do that mistake. Even if now I go with my bag wherever I go. I have my medicine, whether it is on journey like Kampala, when we are like outings, when it reaches 9 I have to take my medicine. Hanyuma si ushiraga aramu musimu yawe kugira ngo utibagirwa. Aramu isaha izo kunywera umuti ni saa 3. Saa 3 waba wasinziriye. Ntabwo waba wasinziriye ariko byabaho we nugahozwa bitewe nta kimenyesha ngo ni saa 3 zenyine. Between mu saa 3 bezita izaba isaha nyari kumwe hagati. Niho ugomba kunywera. Ubwo haba hiki unkwoye wenda saa zarenze. Unkwoye saa zarenze of course umuti umubiri wagumenyereje kunywa umuti mwago masaha. So unkwoye saa zarenze ntagura functioning well like the way it could. Yes. Yeah. Ubu usanga byoroshe. Ntabikomeye cyane. Wemeye umaje kwiyakira ukemera ati am HIV positive ukemera ukiyakira ntabikomeye bihari. Just you have to take your medicine. Ugume urumva amabwiriza y'aba doctor icyo bakubwiye akaba ari cyo ukora, and again you have to eat. Kurya. You have to eat. Kurya food, any food ukasta all day. Now hari abantu barahari bari nari no kutubona bamwe kandi nabo bafite ubuzima nk'ubwawe babana n'agakoko gatera Sirimu. Ariko muri bo bamwe ndabizi hari abafite imyumvire nk'iyo ngo ubwo maze kwisanga nanduye mfite agakoko gatera Sirimu ntandemera mfe nyine. Bityo bigatuma niba uri umusore ushaka kuja kururiya ukawuhindura nk'umwuga. Abakobwa nabo bariyo bameze baco. Nubuhe butumwa bafitiye abameze gutyo abari HIV positive? Icyo nababwira kiri ngo hari igihe uragira ngo urushaka kwanduza abandi, ariko wibuke hari igihe nawe urahura n'umuntu ufite nawe urwaye. So ufite HIV positive ufite agasimba hariho kugira agakoko gatera Sirimu, hariho no kuba ufite iyo Sirimu sasa. Ibyo bintu bibiri atandukanye. The same, ariko they are in difference. Hari levels. Ziri levels. So hari igihe uravuga ati ngiye kwanduza kanaka usanga afite isumbu yawe. So mwahura gutyo ugasanga nibo ubonaga bari gupfa cyangwa se ugabona ubu bahindutse bameze neza. This season yindi season bahindutse kozi yagiye ahura n'undi ufite noneho isumbiye. So even if you are HIV positive tabwo ari byiza ngo gume uhaye wese ngo umuhe just because you want to affect him or her ngo umuhe just. You have to use also condom nabwo kwiprotecting because you never know. I have different one like mbe mfite different tameze nk'iyawe. So ugasanga turahujije then ngo haye iriya yiyongeye ni wari ufite ibibazo bibaye ibibazo. Now hari abantu muri bo ndavuga be nabo baba baranduye akumva mbese isi imurangiranye, akumva pe life niba ari uturima utwara afite agatangira akagurisha agatangira kwaya inzoga agatangira akanywa indidi bikarangira nabi. Is it advisable ko umuntu kuwo wisanze ufite agakoko gatera Sirimu ubwoba bwaza yego, ariko birakwiye ko waya, birakwiye ko wiheba? What do you have to say? Usanze urwaye ufite agakoko gatera Sirimu reka kwiheba. Ntabwo ari wowe ubaye wa mbere kandi ntabwo ari wowe wa nyuma. Icyo gukora weho
pfukama usenge usaba Imana iguhembe ubushobozi bwo kwiyakira nkawe wemera ati if I have become HIV positive I have to accept everything ufite kwiyemera nkawe so ikindi kintu cyo nababwira bari hanze aho bari kutwumviriza bari no kutureba ku TV GM TV kubasaba niba usanze ngo urwaye agakoko ka Sirimu ihangane wiyakire nkawe uje mu rwariro NHLC center bagukebere nibasanga urwaye bakudirecting nibasanga ufite agakoko gatera Sirimu icyo gihe ubutari warwara yeah okay Now tugize ngo ducumbikire ikiganiro cyacu kuri uyu munsi. Want to request you to subscribe and share, like and comment where you find it necessary. And for ushaka kugira ngo ugirwe inama ku bintu birana n'ibyo, she's called Dinah, CEO wa Camera Point. Ushobora kumwegera ukamugisha inama ukaganira nawe yakugira inama iyo ari yo yose. As we end, I say fight AIDS, not people with AIDS. Fight AIDS, not people with HIV AIDS. Yeah. Ibihe byiza murakoze cyane. Murakoze cyane. Hey.